Khotlang hi ahim tok le in kan she thina ma se mi lawm takhi an lawm ve le thin ma se tunge tu mi lawm chu shiat shan har si thin ani engtin nge no panglaka no pangve kan ven him theyang le. The sunburst flowers calling on Monday overdue that Alisa bus chamande inu hi mi boy takania a boy mai baka drugs in ati boy ema Alisa mu lai ngei po in achat thangun le a Alisa hi ana tir chuan anu hi amu hi lamuti in kai tho atum thina amai ro chu anu hi amu hil ani reng lo aroi lutuk wang zo kani anu mai ani lawa apala anu ang boka drugs in ati boy ve thawani awangin Elisa hian enkol tu mumal anei lo ema chu thu chu thunei tu ten an lo hriatin kumsang khat zakwa somkwa pariat khan anu le pa te laka tang an la sang ta a Jefferson City Missouri tang chuan la chuakin api bula anda ta ani nun thar buljan turin api bula chuan a omta a Alisa le unaw dang te chu anu boy na wang chuan courtin api en kolvek turin thu an pe ani ole Alisa chuan a omna mun chu akal santa ma se aril ruwa boy na om chuan akal san ve reng lo tharum tho du na le ma ni in tha du na hial chuan alo ti boy chhotan ta a kumsom pathum an ni meu chuan ama inti hlum tumin damdoi tam takabara api chuan badrooma engma hrilawa alo tlu chu avamu a he thilan thleng chia hi chu api tan chuan Alisa rilru le taksa a hrisel na lam anga eventual sotanga isia alantira achan chuwan duai thak takin Tleirawl zinga hian mani in tha tumna hi tam lo ber turanga inima se hetiang rwal ho hi intilhum tam ber ani loisi tichuan Elisa chuan mithiam te tanpui na chu ala tange ya a depression ti zia thei tur dam doi an lo chu a doctor pakhat mai po pan lawin doctor sang hena shroyani Elisa hi pon lamlan dan meya chuan boina nei mel po apulawa Tleirawl vengwa tak azirlaya po A le B grade mungat thinani Elisa chu thenom khoweng ten suidan chuan reilote mai chana han kompo hian naw omtu atana om em turang chi ani anti hiala ma se mitam takinan mu lo chu Alisa pakhat zo kani mai pahni anaya a mai le lam chu mi te chuan ngai na viau ma se ale lam chu thil rap thak tak a chila buai pui thin ani mak taka in chei na in ziak ranga amit te chei dumin he ani na pahni hi a thak kwal vel thin Alisa hian ama in zaite a shat chana Candice DeLong FBI profilerin mani in zai hi a soifia dan chuan anvon kakte an in zai lai te thisen lo chuak lai te le anat lai te khan anil rubuai le depress na te kha an theingil ria amai ro turei lo te ya anil rubuai na le annat na te chu a yana ron na salia in zai le du na an nei le tlat thina ti Elisa ina mali ama in hliam aching tranta chu anun na ta na lo khop anita a ataksa a hian hliam sir zathum chuanga neya chungchu zaina nu te kan na te se na te ani Candice DeLong chuan he thila hriat hian he Tleirawl ril rubuai na hi anamai lo hle ani ati hiala Alisa chuan social media mang chauve tranta a social media in Paulan te aching chawa a profile a hian a hobby a cutting and killing in zaile mi tha ti ada angatani Tleirawl te hian nga event te hi du hle ma se mi tha chungchang kher hi chu an soi zen lo Alisa chuan hetiang angai tu anarap thak tak te hi a thian te bula chuan soi chwa aching chho tranta a voi khat phei chu a thian no bula mi tha hi engange ani irin ingai to venga yem te ati hiala ma se tu mai neng te wala an ngai lo Candice DeLong chuan Elisa hi amol wang ni lawin mi tha le ti nat mai ba ka ama intina thleng hian a chil tak zetani ati mi tha achak na chu ana satel tela ama mo om chun chu mi tha tur che anita an chen om mei chano pang kumkomi Elizabeth Alton Elisa unanu thianu chuan Elisa chu launa chang reng lawin an ina avain fiam thina
ma se Elisai mi chu alo la ru ema Elizabeth chuan avalen lu na thin chu mei se pakhat mi tha ringot ngai tua te in ani ti shek lo le heti lai hi kumsang ni pakwa ani a Elisai chuan homework ti ai chuan thil dang ti athlang tlat mai a chen na tanga hlawak lo ram hnuaya chuan a oma re takalo ngai tua to mi atha na tur puitlin na tur pakhat ati tanta chu thlan lai ani thlan lai mul mai tuna chuan mi phum na tur ani ta a phum tur chi amamoto Alisai nat na hi anti social personality ani a mi jing oman ngai na lawa mishing an ngai na heklo hewang hian mishing dangte khongai na an nei lawa Alisai hian ama a inti na fawa chuti lai chuan midang ti nat po achak em thin tuna chuan abul hnaya ti nat ulsam ber tura angai kumkomi lek an ina ron infiam thin Elizabeth hian amit ala le October ni somni pakhat kumsang ni pakwa nilai ni ya chuan Elisai chuan hunrem changa muta Elisai chuan Elizabeth chu thla ho in ram hnuai lama chuan shwaya atana surprise ani thua shila helai hi ni rukliam ta a thlan alai na mun kha ani Elizabeth chuan khuwa thim to don ka ho angai ati po in I surprise tur chui du lawa mo ti in a thlem zela Elizabeth hian Elisai hi aring hle ti a hriata a chan churing lo se chuan khatiang huna khan ram noya khan zui lawang Elisai hian an kitchena chemte chu akeng rurana ankal thui zela Elisai chuan Elizabeth shoka zai chu atumta Elizabeth chuan a kutina lo danga a kut zung tang in kar ani lawa Elisai chuan a chemte ken chu a thlauta a chemte thlauta ka chuan re atumta a rek thana a rek ta chara amita ena amita chuan nunna ta lawati a hriat thlengin a rek ta ani chu ala du tok mai lo ama da yatang to a mi ti nat alo chak to na chu re hlum ringot chuan ala phushu zawlo abula chuan a thing thi te a avit le ta a voiriat vela vita a o ma te a thin chung lama te avit ta pop popa candice de long chuan he Elizabeth twal thana a hian in vi te in re te le ngonga zai tum na te kan hmuwa heng thil pathum te hi en chin na na mangani ati a he athil en chin anti tak hi kum engemaw channel practice to ania mani a inti na te ngai to anarap thak alo ngai to tele rirulam alo dik tok lo wangani Candice dalong hian puitling takngial poin no pang hi chon that khat khopa meiche kum som pangami lekin kum komi meiche do pang thau an thatania hetiang hi chu wang takani mase hei chia hi Elisai hian ati tatani ati Elisai chuan Elizabeth ruang chu a thlan lei lama chuan a hnuk ta a ada fela avura a khu felta a ho chuan a intifaya chemte chu thleng silna ada a ti chuan a deiria chuan a chetan te chu a ziak tanta a katita ti te ziakin nuamati zia te a ziaka atan chuan khang thil zong kha thil nui za thlak mai ani heti lai hian Elizabeth nu ero alo mang ang ema afanuala ron hosilo amang ang chuan police beta topa police te chuan an zong tatta Cool County Sheriff Rick Archie hian he case hi a theihil to ngai lawang mei cheno pangte Elizabeth bawang chuan rei takan boya ngai lo police te chuan Elizabeth nung chunga an mu nu nun ber na chu an zong ta a chu khoilai dangma ni lawin Elisai te inani Alisai te in chu an dap chanta a Alisai room a chuan dairy an hmua investigator pakhat chuan dairy chu a ena ma se dairy chu Alisai chuan alo thai chena samai ma se detective thatak te chuan an la chiar theitlat ale khanung lama chuan light thatak ta in Alisai thuzia te chu an hre thei ta veka Alisai po in puang lo thei ta lo amitha aphum na muna chuan police te chu a hruai ta ani thil thlendan engkim man sheta amitha dan kha nun ron thla kan ti in mitam takin theipo theido na mi anti hiala achan pakhat po tu na thi hi no pangte ani chuta athat tu chu no pang ve thau kum som pangami lekani mi zong makti ani ringot mai he thila thlen ma kar khat vel khan Elisai hi damdoi ina admit tur lo ni a kha anun dan le are local swal kha midang tan le ama tan ngei po alo lo om ema rei tak damdoi ina om tur lo ni ma se om ta si lawa he thil rap thak tak hi a thlen pha ta ani no pangkum som pangami lek mani se atwal tha dan hi lo tum lo ka lo plan fel vek to ani awangin puitling anga treat ania
dam chung tang tura ti ani anua chuan Eliza hian Elizabeth chung te hne na hian a in thiam hlau thu te avasoya ma se Elizabeth nu te hi chuan an lo ring lem lawa baka atlai to ma an lo ti ani Missouri Women Prison atanga angai to na rap thlak tak tak te chuan midang atina thei to lawang mitam takin engtika ma chuak to lo se an du hiala Elisai Khan investigator te hna khan Elizabeth i atha chana lo soya chu amitanun na eng thimlai a mu du wang chawani anun ron thlak tak zet he thu hi Candice de long in lo hriat chuan Elisai po khan ni eng mu to bik lo tura adu thu a soi hialani Cole County Sheriff Craig White po in hetianga mi tu emo in mi thattura plan siam veka anthilai mu du wang ringota thatani chuan chu mi swal chuan atinon le nge yang Elisai hi tan in pon om tur chuan a hlau om ma ani ati